Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mebda'l kıraat 1. Ed-dersul khamis ve selasune. 35. savak. Berminun boçka. Qidrun kazan. Kemmeşetun kıçkaç. Mibradun ögö. Micrafatun kürok. Licamun cügön. İlcamun cügöndü. Sarcun eğir. İsracun eğirlü. Hadidun temir. Nuhasun cez. Qastirun qorgoşun. Fulazun bolot. Musa ustara alatun asbab sınaatu jaso maza emni ve gayru zalika şundan başka berminun kabirun çoğun boşka aynel ma'u su kayda fil bermili sagiri kiçinekey boşkanın içinde aynel mibradu yugo kayda sarjun cemilun çıraylı eğir asricil farasa ayyuhal khadimu attı eğirlegin ey hizmetçi hal elcemtel farasa ayyuhal khadimu attı cügöndödün bu ey hizmetçi naam elcemtuhu oba anı cügöndödüm ayna sahibeti feridatu huna fil hücreti kurbun ferida kayda bul yerde bölmenin içinde maza tesna'u fiha anda imne kılıp jatat muhdiru derseha savağını dayarlap jatat minel fulazi yesna'unel mibrada vel musa ve gayra zalika minel alati bolotun ego cana ustara cana bundan başka asbapları da jasaşat ayne teshabu ya Yusufu ila uhti fahimete kayda barasın ey Yusuf ecem fahimaga baram maza tesna'u hunaka el'abu ma'a ibniha Faridin alcirde imne kılasın anın bağlası Farid minen oyunu sa'idu yulcimu farasahu Said atını cügöndöp jatat. Hız hazel kitabe algın bul kitapti. Uqa'da lel kursiyi olturgun bul ustolga. El hadidu yesna'una minhul miqassa ve sikkina vel fa'sa vel kemmaşete vel mibrada vel mihrasa vel minşaru ve gayru zalika minel alati. Temirden qayçı, bıçak, balta, cana, kıçkaç, cana, ego, şivege, cana ara Cana bundan başka asbapları jasaşat. A'tin hirral lahma muşaqqa etti bergin. Hadal bu yarkudu. Bu dit çırqap jatat. Mineş şebahi yesna'una sakhanetel ma'i. Tınıgeden jolusa temirden samar jasaşat. Hadal diku yusav 35 millimen. Bul qoros 35 tıyınga baravar. Yesna'unel qirda minen nuhasi ve minel hadidil mes'ubi. Kazandı cezden cana çoyun temirden jasaşa terkinde yadramızaq bermilun mavsuf kabirun sıfat ayna istifamiye haber muqaddam el ma'u mubtadai muakhar fi jar al bermil majrur jar majmutada taqdirdağı kaina wa bo'lib turib taqdirdağı mahsub mubtada xabar taqdirda al ma'u fil bermil sagirida al bermil öz mavsuf as sagiri sıfatı ayna istifamiye haber muqaddam al mibradu mubtadai muakhar sarjul mavsuf jamilun sıfatı asri jamr fiil فايلاسında ente zamanı uzatıracaklar. El-Farasa mafrum bih. Ayyubun muzaf ha mahremaj muzafın ile. Muzaf muzafla birgip. Mavsuf el-Khadim sıfat. Mavsufat birgip. Taqdirdağı mahsuf nidağa munada. Taqdirda ya degan hazf qılgan tamğa var. Al-istifhamiya bunun tarkibde olacak. Al-cema muzaf fiil ta fail el-Farasa mafrum bih ya ayyub muzaf. Ayyub muzaf ha muzafın ile. Muzaf muzafla birgip. Mavsuf el-Khadim sıfat mavsufat birgip. Mahsuf nidağa munada. Taqdirda ya eyyuhal khadim olgun. Naam harfi cevap tarkib olacak. Al-cema mavzu fiil tu fail hu zamin muttasillerden bolup mahala mansub maf'ulun bih. Ayna istifhami haber muqaddam sahibati izafa bolup mubtadai muakhar. Sahibati muzaf ya mutakallim muzafun ilayh. Faridatu badal. Huna zarf makan bolup taqdirdağı kainatundan fi jar al-hujrat majrur majmutaga taqdirdağı kainatına olib turib taqdirdağı mubtadaning xabari bo'ladi. Taqdirda sahibatuka faridatu kainatu huna fil hujrati yolg'on. Ma'zada bu yerda ikki tarkib bor ekan, o'sha yerda aytsak, ma'za o'zi ma'nosida bo'lib turib, maf'ul bih bo'ladi, istifhomiya maf'ul bih, tasna fe'lini, tasna muzor fe'l, foylasida hiya zamin mustatir jashlgan. Fi jar ha majrur majrur tasna fe'lini baylanadi. Ikkinchi tarkibni aytadigan bo'lsak, ma istifhomiya mubtada, za zaida تصنع جملة فعل مبتدا خبر تصنع مضارع فعل foydasida hiya zamir mustatir jashqan fi jar ha majrur majrur tasnafini baynana bu yerda mubtada qayta turgan zamir qaysi deyib turamiz bu yerda tasna'u bo'lgan shu hu ni maga qaytaramiz fi hada bu hasil
hujratga bara turgan zamir. Alemi dağ bir tarkib ayta turgan soň maza ma istifhamiya za mavsila qilib tasna'u mavsilaga sila bolat. Mavsila silasini mubtada xabar bolat. Bu jerde dagı mavsila sila bolup xabar bolup bundan dagı mubtada qaytiş zamir bolish kerak. Şunda tasna'u hu dep bu jerde dagı hu zamir qo'shilat. O'sha zamir mubtada qaytadi. Fi jar ha majrur majrur tasna'u fi'ni baylanat deymiz. Cemazani jalpayla ma masde bar mubtada qilib tasna'uni xabar qila turgan bolsak da bolat. Bu jerde biz hu zamir jo'q bolgandyqdan bu jerde mazani istifhamiya maf'ulun bih desek yaxshiroq ekan. Tasna'u muzorif fe'l foylasa hiya zamir mustatir jarhan fi jar ha majrur majrur tasna'u fi'ni baylanat. Tahsiru muzorif fe'l foylasa hiya zamir mustatir jarhan darsaha izafa bot maf'ulun bih. درس مضاف ها مخرج مجرور مضاف إليه. من جر الفلازم مجرور جر مجرور متعلق يصنع فعل بينات يصنعون مضارع فعل واو فاعل جاء فاعل اصلا ضمير مستتر جاء المبرد مفعول به وعطف موسى معطوف بولات المبرد متى معطوف عليه بولب بولداغ مفعول به وعطف غير ذلك معطوف بولات موسى معطوف عليه غير مضاف ذلك مضاف إليه مضاف إليه بيرجع موصوف ميجر الآلة مجرور جر مجرور متعلق تقدر داغ كائنا قابل ترب موصوف صفات موصوفات بيرجع مفعول به жерде өкөтең накира болуп жатат. Эге дегенде гойро жана мисли сөздөрү өкөтең накира көтө чөккөн себептен изафа болуштук менен дагы маарифалыкка айланбайт. Маарифа болбойт. Ошол себептен накира болду. Минал алати дагы кадырдагы кайнанга болуп туруп накира болуп жатат. Ал кайну болуп турамсы маарифа болуп калат. Ошон үчүн алифламы жок кайнанга болдук. Ошондо өкөтең накира болуп жатат. Айна истифхами зарф макан мутаалла тасаввуф фейл тасаввуф музарф фейл файласан тасаввуф мустатир жашкан яныда Юсуф мунада илажар ухти мажрур жар мажрур мутаалла тагдырдагы асхабу фейни байланат. Ухти өзү музаф яй мутакаллим музафун илайх фахимата бадал. Фахимата гайр мусарриф болгондугу үчүн жарабалы фатха менен болуп жатат. Маза истифхамия маф'улун бих таснаъ музарриф фейл файласында хия замир мустатир жашылган хия ража фаридатуга кайдат. Хунака махсус макан үчүн коюлган исми шаралардан болуп маф'улун фих лабу музарриф фейл файласында замир мустатир жашылган ма музаф ибниха музаф илайх музаф илайх биригип алабдан зарф макан ابن مضاف ها محل مجرور مضاف إليه فريد ابن هذا بدل بلط سعيد مبتدا يلجم جملة فعلية مبتدا خبر يلجم مضاف فاعل هو زمن مستتر جرسان هو رجع مبتدا قيتت فراس إذا فبط مفعول به فراس مضاف هو محل مجرور مضاف إليه خذ أمر فعل فاعل زمن مستتر جرسان هذا موصف الكتابة موصوف صفات بريجب مفعول به وقعد أمر فعل فاعل زمن مستتر جرسان على جر الكرسي مجرور جر مجرور متعلق وقعد فعل بيننا الحديد مبتدا يصنعون جملة فعلية مبتدا خبر يصنعون مضارع فعل واو فاعل من جر هو مجرور جر مجرور متعلق يصنع فعل بيننا ومن هو زمير مبتدا قيد مبتدا من خبر بيننا زمير وشل بلد المقصة مفعول به يصنع فعل وعاطف والسكينة معطوف بلد المقص معطوف عليه بلد ده مفعول به وعطف الفأس معطوف بلد والفأس ده مفعول به بلد وعاطف الكماشة معطوف ده مفعول به وعاطف المبرادة معطوف بلد مفعول به وعاطف المخرزة معطوف عليه بلد مفعول به وعاطف والمنشار معطوف بلد مفعول به وعاطف غير معطوف المنشار معطوف عليه بلد غير مضاف ذلك مضاف إليه ذلك كسر bolboşda bu da ismi işarelerden bolğan üçün fatha mamli bu mahalla majrur bolup muzaf ilayhi bolup çatat. Bu dökö birigip muzaf birigip mavsuf injar al alati majrur majrur mutaalliq taqdirdagi kaynan qawultur bu dağı mavsufga sıfat bolat. Mavsufat birigip maf'ulun bih bolat. Ati amr fiil fail aslı anta zaman mustatir jashqan al hirra maf'ulun bih al lahma ikinci maf'ul. Şu жерде ne turgan bolsak negizi bu dökö mavsufat emas bi al hirra da alif lam boltur al lahma da alif lam kirib öküden ma'rifalıqda bir de boluştat. Raf nasb jarlıqda öküden nasb balına kelip çatat. Muzakkar muannaslıqda öküden muzakkar bolup çatat. Mufrat tasniya jamlıqda öküden mufrat bolup çatat. Bardıq taraftan şu 4 şartdan tağılıp çatat. Nege mavsuf sıfat bolboy çatat dey turan bolsa, жерде negizi alif lam bardıq 4 tarafından kelişkeni menen mani jagынан dagın qaralat. Oşul mani jagынан to'g'ri kelip turansa, mavsufat deb eseptelbeyt. 50% şu lafz jagına qarala turan bolsa, 50% şu ma'na jagına dagın qarala. Eko bir de çıksa anan mavsufat bolat. Oşonduktan bu жерде dökö mavsufat emas, iki başka maf'ul bolup jatat. Negizi Araplarda lazım fe'l mutaaddi fe'l var. Lazım fe'l misali qama dese turdu. Qıluvchunun başka bir narsega muhtoj emasligini dalolat qiladi. Bir eli turuştuq qada bolgondugun түшүндүргөндүктөн бул лазым фейли бул башка бир нерсенин болуштугун талап кылбайт. Мутаадди фейли деген андан кийин бир нерсенин болуштугун талап кылат. Мисалы Заид урду дей турган болсо, кимди урду ошонусу талап кылат.
Zayd urdu, amirdi, jeda biröni. Desi şunday mutaaddi feiller negisi Araplarda bir maf'ul adiyat kılat, iki maf'ul, üç maf'ul. Şularda ayta turamız. Negisi bir maf'ul adiyat kılat turan maf'ulun bişke. Bir ele iş boşluğun talap kılat turan feiller öte köp. Daraba, qatala öte köp bul jönünde ayta turamsak. Hani iki feilge iki maf'ul adalla turan feillerdi ayta turamsak, ulardan belgilülerini ayta turamsak. Kafa, albasa, sa'ala, a'ta feili, at'ama, saqa, allama, savvaba, mana'a. Şu 9 feil iki maf'ul adalla kılıp geledi. Misallarını ayta turamsak, misali at'amtul miskine ta'amen deyip turamsak, miskinge tamak berdim. Bu jeda ta'ama feil, tu feil. El-miskine birinci maf'ul olsa, ta'amen ikinci maf'ul. Bunlar negisi misal ayta turamsak köp. Alemi 3 maf'ul adiyat kılan feillerden belgilülerini ayta turamsak. Aro, a'lama, haddasa, nabba'a, anba'a, khabbara, akhbara. Misal ayta turamsak. A'lamtu Umara Faridan jahilahu. Bildirdim Umar'a Farid'in cahil ekenligini. Şu jedi. A'lama mozfil, tufoil. Umar'ın birinci maf'ul bolsa, Faridan ikinci maf'ul. Jahilahu anı cahilligini dep izafaul üçüncü maf'ul boldu. Hada mavsal kelbi sıfat. Mavsat birik mubtada. Yarkudu cümleyi fiili mubtada xabar. Yarkudu özümüz zarfeyt. Failansda huwa zaman müstatir jaşlıqan. Varaca mubtada qaytat. Min jaraş. Şabahi majur jar majur mutallaq. Yasna'una fiili baynanat. Yasna'una özümüz zarfeyt. Wa fail. Sakhanatul ma'i. Funun bih. Hada mavsal addiku sıfat. Mavsat birik mubtada. Yusavi cümleyi fiili mubtada xabar. يساوي اسم ظرفين فاعل أصلا هو زمن مستتر خارج مبتدا قيدات خمسا عطف عليه هو عاطف 30 معطف معطف بولup بلوكا عدد مليما عدد بريك مفعول به مليما özü temiz bolsa 35 مميز بولot يصنعون özü ظرفين واو فاعل القدرة مفعول به بولot من جرى النحاس مجرور جر مجرور طبعا يصنعون فينا بينات وعاطف من جرى الحديد مجرور الحديد موصوف المسبوب sıfat mavsat bir cerra majur jar majrurta taqdirdağı yasnauna fiilin baylanat. Şu jerdegi wa atıf bolup taqdirdağı yasnauna fiili muatıf bolup lafzi jazıl turan yasnauna atıfna aleyh bulut. Vallahu a'lem bis-savab.